bejo emo ya bedo so be bread anu bejo mama yin type on the end tene benya osra ni mind onya me di ne me bi yin tan yesu e we di ne me bi yin tan onya me di ne me bi yin tan yesu e we di ne me bi yin tan bini down we ba kaya be bo boy home bini down we ba kaya be bo boy home so be ba no pa no na se otini say ya bon say o pere o nine no na wo de o nine ne bobo form say ya no na pam tifi o say wala Ghana today brand aso no higher Sompa 106.5 FM Accra ya tena say no send ya Ghana tie ene ya de bre wo no na ebi o ho a na ya Ghana nsem ni bia e wa ama no ne so far as Ghana wo mu ne nko ade o ye den e bebo so sa bre nko an so na sa wo enchia bi birthday bia ultimate fa so kama ne ayama o akwa bi ka chi ose nepa ho adaben enepa ho age next adwum abusia mi din de Obrempong na kwa mpoma me ne me maame Akosua nhira ene ye wo fia maame we de em se me na me ma wakwa aba o ni nyina ye ai se o mama kwa be yeye me se me ma wakwa be yeye nti meje osododo se nenso yatena se na yebehwe nsamo a edi ahim na edi ade ncheche wo Ghana ha na yabobo so kama na papers be nekuta we mama wo ha bebre the new crusading guide e de yen crusade na we say wa babam sa pepe wa babam pa na daily post nso post to be ana Ghanaian Times apam beka say Ghana emre no times no ono so de kakra de aba na as usual chronicle yeah o say yankan odifo Jeremiah ngoma no Jeremiah 31:16 na I said that says the Lord restrain your voice from weeping and your eyes from tears for your work will be rewarded. Wow. Beautiful. Iti and the chronicle so kakra o de aba no daily guidance so guide yen and the Ghanaian publisher and so a publisher ne aka na the new publisher so wo nyina abo ma publisher mame. Okay, menso me wo daily graphic do bokrata no eda menimo ha sei na government pushes for dedicated TVET fund and reforms and no eda menimo ha wo chichi mu aban adamo to bia opese wotu edefa TVET ho na boama TVET no etimi asom ye Sompa said ye Sompa 106.5 FM Accra yes mo man for Sompa na omonso etimi asom ye kama and na world miss in Ghana to Anna Asante Hene as pillar of peace we are nyina ebehia wo Ghana na wotikre we ni brewe so wopem so otumfo se tutu otosomyenu na ye bobudi na yakwa ye ntumam katefa tosomyen dumiensa no na ewiase nyina aba behye na nmonyam ewo na dwuma pa ene ne mpumtuo ne nkanko ne obi a oprese asomdwie ebetimi aye adwuma nti wode Her Excellency Shelley Ayokobochi or your Secretary General ma Commonwealth on the special guest of honor at the World Meets in Ghana adwumadi ampanifonso ebetimi abohu dawura edaha na mpanifo chiremu se adwumadi esronko pa World Meets in Ghana executive dinner ball no omo be celebrate Asante Hene wotumfo se tutu otosmienu as a pillar of peace on the occasion of his 27th coronation anniversary. Yes, he didn't too. And they see a benya sono in fear eduno ensuni na omunso de abasobo amanoa and also daily graphic no shesha e bi ewo hapa. Mama ni amimoshi na memfa the Ghanaian publisher. Emfa media no embra wa ha. Na Ghanaian publisher no mahiri ababegina page 3. Na page 3 na mama okay na otwe mu no. Na yaka Richard Niyamakwe wanene I am entertainment no kra yes Sompa delight no kra omunso so issue edi wuremu pa so di wuremu mama ne asemfo fresi wa ha edi na esi wo say we Federation of International Women Lawyers
my petition chief justice e wa asem no ho na asem papa na judge na asem no kan na sa etwetwe nkrofo aso dodo asem ko kan say menya wadwe say okoware akopa japade na say because nipa me you know abomu so omobebo bra omu Bible say the two of them they shall become one enti bibia omu nyene they share it together enya mebotaye ne say awarija ye beba ne time a say no nkode koya ade fofora ebi kura nka wakọ nanim asensa enti menim say judge no wo bibitia ema na se bia ono ya ware agya na pentina egofo bebre busebusa questions you cannot bring your personal issues sentimental good say ugina judge ugina mrano so na ugina mrano so na woka enti asa etwetwe nkrofo aso sa asem na woka ene nim sa ware enso de yenya nipa mienu nya koware yesi ajapade ye ajapade bom ma ne because they all kan ye bema ensem ade aba na Obrempong yesem tutu e say nkrofo so okay ne yesi aware yesi udan na misimi dan eso first ne yetimi si dan bom na ye wie de agya ema generational enti asem emu odin Obrempong enti one more petition chief justice says anema na ekoso no de nia so ne wa kan nia judge ne kan ye no kre one samra bio na go trade powers Ghana Asia export boom na just say Ghana o hwe baby a Ghana ne Asia ye adwade nkomo no say gold na de ye kɔ hɔ pa wo beto gold no pa na manfo bi say China fo ya o ma beje o ma na boss no wo mo san aba beto ye gold bi di akwa say first na nka Dubai and wo mo to ne kese pa importers ne ai wo man Ghana mu afedi wo mo na wo mo hwe say wo mbehwe sa publican AI no ho nkomo no wo ma hwe ni nyina aka nanso minority for wo mo de nkomo bi aba ha wo mo say import interests behind maize ni nyina wo mo say interest bi wo mo de atototo eburo ye credible man Ghana mu amanfo kan wo mo say nya no kre e ho nsem wa ha Baumia did not lie or flip flop provincial na watchro kakra de aba e wa ha na ne medru Ghanaian publisher mu de na the new publisher so won fa kakra enka ho e wo ahase e wa ha wo say mampani da akufo na ne mfoni da ha e na wo kyese no kre wono de wagitum pa say I say the state must not compete with private sector say aban na wone ankorankora pre da bi wo so ye nyae na enye kra na yi enemi wo fasefo ne menu hanom no wo ye demonstration bi wo enkran ha na wo mo nkomo bia bepie the new publisher mo teacher for na wo ma ye adwuma 14 months na ye ntia wo moka na ja Sompa ya fa to ye ho so ka bia ma wo no na wo mo ye demonstration enso ebinu mu tifie ye mfa wo adwuma num eno so come demonstration ho eno na the new publisher de aba wa ha no wo chese ye wo 30,000 classrooms. Ma me 30,000 student to classrooms 30,000 teacher for him. And so no upon to cook of amani bi be boy also for help enwomasu ansem so. Why press conference bi. One more friend nipa 7,000. Afie financial clearance omunya na nipa 7,000 pe. Nipa akwa portal no so teacher for atifi akwa portal no so. Akọ so mo per recruitment no nipa over 40,000 e be famu for 7,000 pe eno ya asem kese pa e wa ha na yesi asem bi asise yesi Ghana ha foreign military men bi foreign troops bi aba bedru abewura Ghana ha sei eno na aban de abasanya no kre mo ma yenya sa de no ayeka no kra na enya no kre na osofo na 5 months akwada kitikiti abaya kitikiti nka wakwa akosie nanimu no so no wono so wo presifo kokumu a woni presifo ekon ahye na emra no ene no edi kama pa eno eye the new publisher ne de kakra ya wode ebaye ewo ahase Daily Post enso de abase mampani mahama say free primary healthcare no akra ye boss so ewo ye kase mu no mampani mahama pa ho ntoma fefefe ya eho asem enso ewo Ghana Medical Trust Fund mahama case no wo say no so ye biebie mu asese wanya nationwide partners a wode ekọ na nimpa eno eho asem ewo Daily Post mu a eno so wacheche mu kama ewo ahase a enye asem kuma Daily Guide enso guide yen kakra
de bi aba na mampani kufo ni mfoni na da ha yi ene wo che se ne aban ene wo man na nkasa ne ya aban de no wo mo de ankura no ahye wo motuam ebo wo pampam gongon no enye kura enti yenyai Cape 3 Point ena wo mo so wo mo say Cape 3 Point declare marine protected area enti sa wo ko Cape 3 Point ne mfafra mu ho a eho no no go area hwe no amfa okanu no ene di ankoho enipa mako nsia bi wache won se adabraka gold robbery na Akosua 14.3 million Ghana cedis gold robbery bi Akosua no enipa mako nsia wache won a se amene okase wo nyina ewo kokumu a enya asem kuma feeder for nso Federation of International Lawyers no female lawyers na wo so petition Chief Justice ewo Richard ni Amakwe ne nsem no eno so daily guide e de honsem e de aba na eno ada ye bo so se e Ghana today so tema ema yi dumienu kase no kra ye sign board so kra de matiefo momo robbery bi Akosua e tema community 5 no prosifo eye ntem paso a ema akronfo no nipa mienu wom kobo wontuo ema ekoye asem kase pa na Mami Akosua ka atun bi a wode aba ha de yi me hwe was it AI show na we me hu say ye 2CU say ye XO and was it fear not this is AI na wode me hu abrantie bi aso kita nsam bi won nsam say ye nsam say ye nsuo na wa ye mpesempese rasta share suit ana abaya bi nsu kita glass saa no no so ba na aso no de ni mpoku asisi so kama ena wo ginegina so ntade e hye no na ayese genzi fo ntade bi ena wo kan brante ne ka chense fear not this is AI na Blasters wo mu new head coach no a ya appoint no Carlos Queiroz wo from Mozambique ni nchi angasa from Mozambique na so ye hwe ne paper so a wo from Portugal won wo ka de a kire Ghana fo se mamu nsuro na wo beba ba ya adwuma no kese pa e de amamo na mone suade hunu ampese mode ekọ world cup no na mukonya se ne suade hunu papa no eno so etimi abamu saa ede ama the weekend in fact the new crusading garden so de aba gracia payment no se ehun asem na ebebre ama se shraj wono so to wa so asem no mu a yewra ato forcing se wajeje gracia bi ni ade a eno no anse senka ekodi ne nsem ena ehun nsem bebre nti se shrajfo ena aso asem no mu a enya asem kuma akra feeder for nsem no gusu ha na samia wukumfo ni da ha se ayi wase maritime authority na anu nsem bi Akosua se yese yache Ghana yese po ba ko Senegal se wodi nubone ede fa ho no wade RTI bill no wa activate se wo penchiremu se ekoba yenti a eyesa na onomnyamfo Haruna Idris mfo ni da ha wase private developers ena aban schools ensase no private developers agencies ni nyina boso akwaya asem kase pa eno nti wonde woka wo beba wo nyina so na oba agencies no e de ama aban we eye the new crusading guide ma me kakra wono so e de aba no se obesom wo ho na femi de na Obrempong interesting story bi wo daily graphic unso omo wo pages na omo ba bi e frɛ global outlook okay na 86-year-old French woman in US to rekindle love detained by ICE. ICE. Okay. When say Donald Trump by no or say tis ICE for say yomo ebeshene deport nipa bebre amu America wa mu ni krata na o match man. Good. Na unim story ne kire say 1966 ebra na ntokwa koso wi ase ni ade no Emma Ray a friend no Marie Theresa na oye secretary ede emma o mine department o mosha bamboso okay na sabre ni soja ni bi e fa ni Billy na o kan neto ho it no free US echo o mu base na e wo France na o mu mienu no o mu do o mu ho as young people a ye share ye ho wa imagine 1966 na say wo mani eji wo mu ho na bibinti that 1960s hono bibinti that's a billion ba America nti ojana ho na maame no so e wo ha France e kan France maame no wo mu na maame no ware
ɛna billing nso ware nti obia omatitim obia titim obi yɛ bɔ ne bra 2010 ɛna ɔmo discover wɔn ho biem enti ɛma Alabama pa hɔ na billing ne wɔ ɔfa ne yere ɛne no ba France ɛma ɔmo bɛkyia maame no ana maame na ware awo but asena ɔka ne ho asɛm kyerɛ ne yere no ɛna Marie no so ka bɛma no bisa no we na me dɔ ne pa na bibi nti ɔmo de ne kɔɔyɛ ɛna ɔno akɔware no mesoma ware no obi ɛbɔ ne bra na neto base na wo Saint Nazarene na hɔ nso na girl no so yɛ secretary na wo yɛ soldier ɛna wo yɛ secretary ɛde ma sa neto team no a na wɔn a station ɛwɔ France no enti young people they met each other they love each other omo do omo ho but we akọ 2010 no omo connect whether through social media na say the love was rekindled but we are worry and na Billy no unsa brofo de omo ka no krom say before a obeka che wo say wonware mpo bibi ni obeka say wonware but broni de o ma ne hu so aware oba no so ma ne hu so aware no ne yere ekosra oba no France and omo kosra omo no omo sa ba omo back anchana Marie Theresa ni kunu wuye ɛna Billy no so yiri wuye ɛna omo san ekabo omo biem because we ye widow we nso ye widow eti wo call America ɛna oni Billy ne kɔ ware ye eti na o twɛn sɛ wo benya green card na manetimi atena hɔ akyɛ sese maame no over 86 years wanyini omo kɔ ware yo 86 no ne papa no kɔ ware yo omo ani odo ankyɛ na Billy na wu Billy ni wu ya green card no so ne nsan kan ene sa ice foi esan be che no ekwa no mba no msa uti krom ha sa 90 day visa na ere ma no etwem te se de ye no obuka no for ya tade etwem ti are ntina da so ha no so me kurunti America me kurunti na me wa because omo ware yes ena se be ma na wu agya no enti na enye bone na o makoche na o ma detain no nti asem ya ma France for abam ama ne bana kwasa na me mama onya 86 na mo de banka bagu no nsa de bia so na nan na onum se mama no oni aho de nti a very interesting story 86-year-old French woman in US to rekindle love detained by ICE it is say or detention but French government say o mo be hwe say de be ya mami obenya neti edidimo and say wo kai Diego Maradona yes former Argentine footballer yes na ono nso kai say owi 2020 during COVID time no na mpom de ne health workers yesi wo mo say o mo na anhwe ne yema na wi because of suffer from koye surgery oba na onya heart attack and o mo anhwe ne nti ho asem na ba ama asem no komo sha se ne botugui na ne mama na sum say say ya impom de na dwuma yefo no ebusebuse o masem say through negligence eti enema o mo free mu nti so o hwe asem no a global outlook no and also a very interesting story bin so a eda ha empanifo di ho dance na de me di twa to ama wo bam na afa akire wafa etiefo na wo bam na afa etiefo na afa wudi edwade ho nsem na to aso de ama ye no Rebecca Kweku story bi a wodi aba almost gender based civil society organizations almost technology ya be yin edi adwuma yi ye free bibi technology facilitated gender based violence enkofo timi kika ma ho asem di wo matem na ma ne bi wo hɔ a sɛ waye na dwi impo so obeko leadership position na oba no wajai it is a gender based violence na ekoso digitally on online ne ade no hadwene nti mpanifo nhwe no muntu ho na muntu o makokasa wo ho ama mpanifo tintim amene sɛ wo hwɛ daily graphic double krata na krata feto so du ba kono wo de ho asem aba na ewiase nyina eba be hia wo Ghana na womo abo asante hene abaso tikere ni brewe so opem so otumfo se tutu otosumini na yebo wudi na yakwa ye ntumam na womo de excellency Shelia Yokobocha wo ye secretary general de ma Commonwealth womo de ne fo nyina ba beto wo se da no otumfo ye de to esi abenya so nfie de no nsuni eti womo ba be hye na manyam da ha TVET iska no so womo de atudwa se sa ban hye de chesika bi to na ye de bo TVET se de be ya technical and vocational education and training no ebetimi etumpon ama ho asem no daily graphic tintim ni nyina eno na medi twato nti so mo na efa de akato so wi na wafa etiefo na wadi dwa na afa yekoya nim yo mama ya ne memfa Ghanaian Times emfa nto aso ewa ha na wadi abaha wo se cushioning consumers say petrol ntomo ne emunte so no
ɛna CSOs no Imani Africa mo ɛne Copec mo wɔn mo nso atoto ɛde asrɛ sɛ bɛyɛ anka yɛnhwɛ na 1.65 Ghana cedis ɛnsa 1 cedi 65 pesos yɛntwa ɛmfa mfiri 1 liter biara so ɛmfa ma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ yie paa ɔsoafoɔ ɔhwɛ nwomasuo ansɛm so ɛwɔ man Ghana mu ɛyɛ onimnyamfoɔ Haruna Idrisu yitagfoɔ se wɔn mo mpɛ GTech papa no wɔn mpɛ no ɛne na bɛdi akyire nyinaa Abdullahi Jinapɔ ɛne na bɛdi akyire professor foɔ mmienu enti yɛnyi wɔn adi ɛno na asɔyɛ hwɛ nwomasuo ansɛm so ate 3-member committee Dr. Clement Park ɛda no sɛ wɔn nyɛ hwehwɛmu na street drug hawking spreads wɔn a ɛde enuro wobɛhwɛ na egu bag mu na ɛbɔ n'akyi na wɔtɔn bɛyɛ na ebi gu hwibarom na wɔtɔn ebi gu trɔg so na wɔtɔn pharmacy council ne FDA foɔ wɔn nso wɔn bɛsi fam na wɔn akɔyɛ adwuma no kama aprɛprɛ ɛyɛ yɛmɔ ntene so ama nnuro saa nnuro no wɔn aprɛprɛ ne nyinaa deɛ free street ne so na biribi ayɛ fine na MMDAs no municipal district metropolitan district assemblies no ne yɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔbi ba sɛ wɔbɛtu fam agudie wɔbɛyɛ man ne a monhwɛ sɛ wɔkita EPA permit a ni ekita ni bia sɛ EPA de yanka ho a mompam no mane nkɔ na munya sɛ wɔde ba ya me wɔ permit wɔ bɛyɛ prospecting kra na wɔde abetu wɔde abɛso na wɔfuntam nsase na wɔ sɛ nsase no na wɔde nsɛm ni bia ba ha chronicle mu na maba bɛgyina no nam de twa to na afei ye bia homa no de amatiefoɔ enso aba mu ebie wɔ se IGP a promote 10 plucky cops wɔn ɛbɔ mɔden ama tema am robbery attack no wamo eyi ni nyina free ho no wamo anya promotion ya ho nsem je se de presi fo no unya ya no adu promotion na bibia ya boko eno ho nsem wa ha baba mando nso wo ma remande no se enu na mehwe ne TikTok no na mehwe videos ni bia ne wo keka nsem no kakra wo mo chi no nyina wo se me de emfa me ho wo bi de ne nkwatwa so e ma wo man no enti me nkwa de ya chemi ade ne besie ene ensam de no wo ka mi pa na wo so ma remande no se wo ka ensam edefa mampani mahama ho ne afoforo hodo bebre eno ho wo de aba chronicle mu a enye asem kuma na NPP US wo mo so members ne se revised election guidelines here on the abide wo mo gitum a enye yie kura eno nti wo mo abo ede atoagu a eno ho nsem ewo ahase a wode aba samofo adwempo ewo chronicle mu eno wode aba no wache say implementation of publican AI no wo busa o familiar cycle of resistance ana asem kase pa na wo busa ne ha no na chronicle say ya yenkenkan odifo Yeremia ngoma no Jeremiah 31:16 odifo Yeremia ngoma no etire aduasa baako ni yimu edunsia no eno na wa twero say or say, thus says the Lord, restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded. Or say radisi enye, muawano na wansu. Or say muawano na wansu, na waninso, na ampronisio, na wajuma swakatia woho, erade asem nie. na obesa na free otamfo asase no so hey erade ti Ghana fo amobre asem we die maame asem we se minianom teacherfo na o ma ya adwuma na yentia o mka no me ne o kasa sesi o mo wo transport o mo converge o mo ko rage finance ministry ho o mo besa free ho ko Jubilee House ene Ghana Education Service ni Ministry of Education nyina tiam se quotation ka kire me se Sarah sie ni minianum teacher for musika na aka mu ayentua aye no 14 months wo se mu Bible se mu ama no na mo ansu na mo ani nso na ambre ni suo na mo adwuma no so akatua no de mo ye de ho aban na so tua busi abramu bi wa na ye mo nkomo adwuma no so akatua no de o ye den a e wo se aban ni tua na bibia ye fine 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065. Hello. Udam. Ejenimo ye we die mu yo.
ana baba adwuma nyame adom ye dase afanko ba ya boko de yenti we boko ebi pio akama no komisa kama dia menje na menja income na sake ma kan go but when I want to say one of it is party ni papa ana ke slow on you go for organizer ana le just appear for nation organizer you me kan na me say a kiri ya wo mu kiri ka ti ya you ai bu tu kiri ni ya aba we di kiri di abura nyom ba kini sa o we ba fe won ti ja ya la ko no mo ba en se mo ba ti ka bi ti ana na do no ni abi se ya anti chemo e di je mo se blu mo se ni abi ka bi chire mo a politics ani ye mo bi be se o mai di e se mo kam na se ni what you say some from branya juma because em na ba pe no ko kiri mo je enya mra o se mo adiro mo se chire mo no ni ba no de na ba ko bol ko adu no kura ze ni nyan nanka ya fa se men se da bro o se de na ko tu ya de be no Mate, me da say hello. Hello. This call is now being recorded. Mira, good morning. Good morning, go tini. Go tini ka 37. Go kuma yinti we. Yo Mira no pay ma mentia eno Akosua Aboagye ene mojuma yefo mo tie fo no ma yefo nyina no pay. Mentia wo na mentia Mira Henry Nanabuati national organizer how over for first right chairman obeye national youth organizer say the boy juma etni e promote no make for national organizer enam na juma plenty esi ahe ne etu ahe ne for oba for first right Nanabuati na bi yan one no my first right na yam MPP yemfunim de na ekure na me ka se Mira President Mahama achicha sen zonso ne de bia me ka me mfo azu so bi be pani ada ana obi be pani di ufu na so President Mahama enye we ni ade ade che wo nta wo enye we tina gana ko ekotu abama ade de ekotu abama o de ade ehun ya President Mahama enne be pure tan enne ye ton 1 city enne fu 50% enne she kwekwe kuyako na uba 3,100 I for 3,000 and what is over 2,500 and the dia say oh man when the President Mama dia say the woman more money and yet say would anybody who open and the social open and they make a kids one but one what and the President Mama dia anyway and the back and what more you better what I slow me da say hello Obrempong wana pe na su ji ka enka won so we well nya be na na mo boy and I'm welcome you to you check income na chairman you are honorable Boachi ega you are the next small na minchia me MP aye obatampa either address you na na ke nchia Obrempong na yen kan 2020 the mama say Osha Ghana for and for Ghana Hano. Or Kaka Obama Ghana for a year. And the extra force of the musicians was watch it over 14 months to show Makaya, the now stopper, and a wire map with the musicians. Because one of the things, and the head of the Mama Merisio, so don't do Mama, but the first time or your man, an extra for you, what 3 good years to show Caprema and can you. Now, so over now, as a man, now you're buying. Or took a bed like a gym, or some 9% too. Or the not point piece, I come up with any minister. What took 57%. And it is here, and you want to go. I buy back up to do where you're or the money company, I can take a 10 years, Saturday when Mama, I'm on the offer. Again, yeah, it's a Mama, Madame Pune. And I at some you dance here. Hello. Me you so many about but your first and I'll cast free. Where's of my domain? Oh, so from my domain, but you're my inti way. And the payment team more than some major word. I mentioned the moment to start with. Moses, a boy, come with that cry, organize a mature and none of pay. Many of them are. I think the president is now asking. We just insurance say a ton of Wednesday not for. We just transportation now. Have a good year in the trend. We just saw. Then I'm saying no money DC for need to we just saw.
Ena obi adia wa post social media no eno na ye tata na ya chene de na akoto kan back say ye kwa kodi na samo ko dem ne ko so o ma ni ntia ye sera o mra chiko to be de president Mahama no die eni de o huye Ghana for mo sa mo agen 2028 Dr. Mahmoud Bawumia na mo fa de nyane semester me da say hello me bacha odise be no me na sia no pe yo Mini toto bachi. Ashima soba kanable. Pasumo dome kwa benya. Dome kwa benya. Ma yenti we. Opani me da se. Incha peace nkoma me MC. Efene monagbo. Honorable yankupo nshira papa. Obaye dome kwa benya fane ntuma pefra. Dibia. Amincha John Ramani Mahama. Yase fanto so emanenya ho. Ena dodo eni sa. Yosonta krache. Utamfon susia wasa ya no chiana. Opani bibi. See dia fifa akachiche dia fa obofo kale no kre ini soja by na yawo your friend says culture of silence the mum see ye sha no tema abuo bi nche abuo bi ria eno so nche se abuo bi fa abu oh the sami wie ye na bo men kai yo ya ne tema bo ne to ma MPP fo nche mo wa se ye ti Ghana ha sami je fiko katao video ana mo to cheno akuchini bin kuchi share no akiri asani hu na de che nti se MPP fa o maje se ye se so mo yo mo party ho ya kono ne se on be tla ba bi ahihye se yen kan sem boni sem hu ani fredi ma sem fa ba we huma enfa hu ye ma bu dia ni mo nya ready se ye be chi om ye se se de no to fia ye de be to because you dey ni mu you dey treat you ni mu nantie me da say hello. Good morning. Good morning. Me pacho your first and how can say friend here? Elios. Begbese. Elliot Begbese pacho ma yinti we. Minia. Ghana e media. Ghana ye wudria. On se area se wonu. Ise kasa yi. Ise kasa yi wo Ghana ana area se nyina. That is no. You as a family member, I can't say you honor. Obi did the upper part of my opening. There be. Yes. Because TikTok, which we have the deep president, Muhammad, that. Who are you? Who are you? Me, always. I'm any scholar, but any year, dear, the same thing, any year, I'm ready to talk about it. Who are the social media? Did you present Mama Tam? I invite you. Didn't you know who did it present Mama Tam? You need Azan. And in the present Jumo, you are Ghana matter. Who for coming to my time? Coming to my Ghana for 9 years. As a history. 9 years. Present Mama. 4 years. Obiani Juma. Present Mama. Yeah. A sound by. Change night. Ghana system. What can you match as a journalist? If you don't know, go grab it where see. First time any Fabia, Yakupone, Bomai. Me da say hello. Maybe I want to come. Me ba che friend. Erade abdo me ho ye na won so e. Na me de wa na from the account of company to am ya boami. Ye go so sompa. Ye wa konta me ta no krasa me ka free pass so da dia for man to to wa na me kina. No krasa na yenti we. Mami chair to asama ko communication then so amon kan Mr. Brown Forestry Commission o pledge wa papa ka dey bia onia no amon fan support na chief of staff papa wo ye tuma dey Yakupon and kan ho na me chair na ko ni research wo so jar o pedi ko che e ba che dia any MPP for any kan se ka po ikura we ni ba demonstration keka amoye onye se bia o ma draw police for attention a police yet she nipa do mo koto more than 2 weeks no bugu e mo wi ni ba afenoma to ti ni ka ho den yenya si tamika si e wo UTV obi a program ani ye jina na bokwa no e be chine yenya ye bra ye oyi wo di say wo di me ye wo aka FM but ye obi a program aba ye be chine e no so ayi and this about the MPP for come on
na papa ye ne niema pa wo ye no ye ntina so mo bi be good on man ma ama di ma afi ye ntina so mo bi fa fi e na kworo fore no ti se de na ko no ni ambo ni chamo so na o bo tro kire na ko de kura fi ga na ho no ye ntina se ma ne nye fa Mate. mo ko na e ma niema pa ko so o ti ga na ko na so ko to da man ma ama Me that's it. Hello. atam Obrempong ye. Yami adom ye ho ye na ho so e. Ma yenti we. Incoming chairman for the Your call has been put on hold. Dabi, me no sa phone nya adwuma. Hello. Dabi, ono so ati atom. 0260196064 0260196065. What's am ba yento aso e? Me na do te menka. Ah, fe de me ton ka yento yonko. Yeah, even kwa binyeni. Yonko. Mestre. Da ni na no ndi sira palace for nice. Yeni je adwuma no omunye ni saa na ya no biganda ne ba ibe plefi ho na na srese yema yen kasa ho nti so eno nkyerese because of say ye kase ye wo democracy nti ye fair radio say that kasa anyhow ye ko tan radio say that kasa anyhow ye dey post anything say ye hu say ya IGP ya very very wild ahead this surveillance atu ba bia we say you are just saying anything ko bo wana ye draw it's necessary. Yemfa ni be ma democracy na inyane kasa. Mate. Because of state and run maybe see no. Yes, it's a way of what communication na emfa nkoso bia bre o my Ghana. Na me say any sa twedi ampo nyakoba nka be shira anko say shira o my Ghana ama he nkoso. Me da see ben. Hello. Hello, mini obema. Yes sir, me pa che first na kasa free. Me pa cho we ye wunia Felix Bell. Felix Bell. Me pa inkwa e wo yilo probo. Me pa cho me enti o Felix. Ano pa nyamisha mu ni adwuma pa mu ye. Na wa mama kwenye dia misra mu amicha Honorable Kennedy Akonfre ko ni Japan. Na micha the incoming national chairman Honorable Aboagye Obrempong. Felix Yaudam kwa Tema West, mini openi incoming first vice. Na openi media adi a enye enura no enensu enye time na ban dada no wo so no na ye wo nkrofo bi wo krom ha omu ka sem di champion ko a eni se omu ka na wo se sa time na ka ban no eni wo mu ni wan ka omu he enti se ne uso wa gbe se obi akabi ya nya ni re enti mi so me ka me de u ka me defend you. Okay. But yeah, I get back on me this and say, Minion, there was promo ha, and now, Yadia, your friend of COVID. Ever, we are seeing Emma Ghana, a Wusu so, ever boy, Emma Ghana, I mind you my 4, and young quite almost 1 year. Now, so start time, no. A buy night, so no, at your Wuninaka. And they are. Yes, the dear economy 99 so dollar apart from the dear abiding one who was a day dinner. To my 4 years for 14 months. I asked him, Sebe. Hello. Good morning, my brother. Good morning, Pacha. First, and how can I free here? My Pacha bright me and because I feel so kind. Bright, Pacha, my interior. Me bo afa super ne zuma so awe nya me nhira ona nka ho Amen. Bo zuma papa mame bo ona bo pizza what the machine ya me bo na papa any chief of staff ona bo jilo zebra na kopon enka no mbo no mba any ona bo Joshua Amiga Kamba onim ye the rule of law na ye juma ye ni military rule. Enti se o kasa so a eyese na ofasho kasa yi kase bi wo ho a ye mpenifo a omo ye politics no omo kase bi a omo kasa e wo radio so no enfa nkan ko
any way and from bro man. Nyama MPP for a year, 8 years. Now a multi journalist for journalist Nikasa, they have to some month for no the Akosua studio, they are coaching or any idea. About we buy on Yebi or the rule of law, the Hma. Who Kasa, yes, oh, show Katabuye, Kakasabia, and this of what any five at the bro man. And then John Dramani Mama. Any vice president, Ushe and Amotua would go take on my Ghana, any journalist, or we would my job, I'm on my country as a pattern. And then I say, Yama Ebekoye, Ediama Ghana, Nidia. Say hello. Good morning. Good morning. Me bache friends and aka sefri he. Yes, Papa Sima Yeboa. Yo, Yeboa, kwashima boko de. Okay. Nyako pa domo. The third year delivery. My yenti we. Okay. Me da say. Maybe they said you could be paying that amount. Me to so. But name nano then you see. You will come here back in telling. And some of Safra, Dr. Baunia, so said the week local. Now, we need to say, I come out and tribune. And the tribune is who all year. Put AI and the two of the problem, look at for our SN Galabia. And yet, I do know who will be under son who may need it. And then the president, Nakupo on the ball, and said, Nana, the name Baunia, almost the Bonsan the bomb. It's almost then you would be run out figure for it, would be on Matam, and then you would come the bomb to be on the neck, now upon the boat, President Mama, and then we do not tell the mother defended. So I'm not to know whom you are not suffering, not true. And when you are someone we've been about a mother father baby, and the course of the I am. Medasi. Mr. Medasi Bebre, but your friends and aka sefri he. Yami ado me hoye pa, but your why new. But ma oneso kakra ma me why amamole but your mind we oh my God, here share the diagram and to Abba. I will be dear, oh my God. Now, maybe I sent that one, make catching President Mahama, and then say, oh, I'm a human being. Share, and yet one say people communicate the same one, no, every studio, any across Ghana, a cool to studio, and I'm looking at this car, wanting to me, and be a share, their grandma. Mariana, Ghana for crack say it's 1 year training. It's a only dinner. It's a crack down, no deputy. Hey, and all round, we are the party and this. Ghana for your GD, Sapa and Daganampa, or the Bukata. And the Geo Minor, do what the name and dress as you see are not being said here. But you don't remember how you didn't have also. Jessica the company. That's money. And then you kick out the car at the end of the problem. And then you are not going to ball the moon. So I know that baby. I think I could pour at us on quality. If you have 1 more people call it, and you could radio so one of the day, you have to chew one command. That's it. Medasi. Hello. From Kantamanto Market, Accra, Ghana. Apamda Dambajo hoye. Obrempong ye nyame ado me hoye. Obrempong wo bebia. Obrempong Kantamanto boko de. Boko sawo. Yenti we. Mu apachame. Ene market den. Don't come here bo hanya som. Monyere mo ho nsom Ghana. Oh, ye bo djuma. Aba no na haye na nso nyame behwe. Ma yenti we. Yo, you talking about our buyer, Abanga, will be able to get a chair. And a national chairman, and the whole place was checked. I can't get there. You meet you, pa. You
tie me dia ba o mi anso de me akira no no na eba aba me de futu am de be ma chorus e ba radio to say shan wan kasanti obi shan wan kasanti o mampani na obi e wanyi bi an kasanti no an fafe kana hanse yenim de da asa Ghana hanse 2020 de ko to ba o mi na eba eni ko kan bibi mi e ma kiro na me de me won wan se ye democracy kabi ma min kabi enso ye kiro wa e do ko tumu da be busu mi no Ghana constitution no ehi na kira say o tiro bi a busu mi no on a court o ti fa e o na fa afiato NDC for someone ye nisa na mo acha charge na ye kira na mo tren ye busu ya gura o ya kai ye ni ara ne court things mo fi da busu ya gura abani ye ye do penechi Mate. Hello. Obrempong, Akafia. Yes, sir. Akafia mete wonka. Mete wonka che no kure, mete wonka che papa na bokro de. Oh, ka nyankopon afem dia. Ayaboko na abawe ya enye but me clear me nanti kakra because kuma kakra okay na ko ya wati me clear me na ene samu akwa ba mayinti we yeri time na me chia ai kame na chama ona mo ba che jako na me chia Dr. Mahmoud Baumia Moses Abo ono oko Greater Accra organizer, Blue Army Commander, boys papa. The American say, yes, you say, obedi, every Amandi, they say, Ablanche. Now, I am not in the NDC for the bar. I was say, only and a year to man. Open cafe, obedi, paying the Atema and Kaya. Now, so what we say, now, maybe I see you come a good father. I did say, or say a year for many as for many classroom. No, school view and Pala and Kitty. Let me be a president. Ya come. I'm an NDC for both say, Obian no anchor. Another say, they are coming. And don't touch it. You are Amma and Sansoni be a funny way tomorrow at FM. I can't try now to say, oh, what by a fair. Now, to approach you know, to play funny for money, not NDC policy, and carry, and then obey. Okay. Say, the rule of law, and I Matthew. No, what don't say what come in the man and you never do I am so. But again, I'm or just a foka, or what your foka. No, you know, or the money we are applying. Engineer Busano, not that who brought Meda say Akafia, Mamen Fafre for Chatwo, Nafi and Fafre Median C. Hello. Hello. Oh, I'm a last caller. If I was an Akas every day. Okay, that's your time. I close. The surface Kunkatamanso. Kunkatamanso, Mamintiwe. Yeah. Kacha Kafia, or Omo Council, Omobachi, Omosa, Omanem Rawu. Mamencha onabu erokopoku ena dera edem omoduma fa omoye linia ye wo mai mu na mebi etwemu omantenya wanya ndebi ko Professor Mills Gabi Ocheda kodi kamanchi edon so ye pudo lebwa ena okọ ye janu no ko free ye wo mai mu ha sei ye ohima ba nie buama ede na Akufu adoni ni team oman fanye no oman chiom bobie oman chiom yesi democrat ya no nche so be bebi no bie wa no wa na waka nya upe bia o omo di omo nkrofo no mungusu nka di omo ka omo so be ka omo nka ye be yo mukusie ye be bo omuja enwusie ye be bo omo mo pie Mate obi obe ka je bia ye bia ye be chi omo ku omo me da say
aha na yɛde afrage madie no ɛsie ne mom time heba mixture ɛyɛ du papa bɔmɔde na pɛ bi tɔnom ɔma sɔ yɛasene ɛmɛ Ghana Today ɛde ɛbrɛw time heba mixture no malaria chill wapɔs yɛ ya untimi nidi unya bi na sɛ wotɔ ɛnom a ɛbɛtumi aboa wo paa na wo nso a dwonso yɛ anaasɛ dwonso mu yadeɛ ɛha wɔ no yɛ no apɛ time mixture ne bi ato na no nso atumi aboa wo paa ɛduro nyɛ mapemfo ba wa makoda no fo na koda wonya mfinhyia dumie no wopɛ dodo atu atoma 0244417669 0244417669 enya na ewo pharmacy ene heba shops nyina mu unya to time na so anum to so wi a Hajia special local foods na aduani a kire ho no akopa aduane papa ne bi adi aduane papa bi a wo pɛ bi no yeto din ewo Hajia special local foods o kwa na wo ankasa wa kire se me kwa me pɛ wei na me pɛ no aye ne kama e de ama bi na wo ntimi nkon so a me de numbers ne be ma ne mum na kire kwan wo hacho atomic kwan ne so we ya transition fi no ahom ne nche ho pɛ e na Hajia ebutuo ne numbers no eye 0246 359921 0246 359921 na one Hajia abonkomo baby a wo bia o de bebro ne mom nsuo na wo benom de aka aduane ne ho no ya no amana ye kasa natural mineral water ensu papa no nie kasa natural mineral water eno na ye papa no se wo no nsuo a enei ya no nsuo ye o mo ye de ba montene so ni nyina ya na efa na akoto bekuma ne mom ni ya betim ne akuduro ne onuado akamfo de ma wo no ya tro ho CASA kasa natural mineral water Kasaloma Ventures eno de nsuo ba ye our Taifa back hospital na chi ya the numbers here 0206 469 430 0206 469 430 na wafre baby a obia no ye de nsuo ni bi bebrew na afi bibia etumi aye fine pa sciatica commandant no 21st clinic wono na woye nhwehwemu ema ye hunu se efre bibi sciatica wono na woye nhwehwemu ema ye hunu se sciatica no yade enye nipadin enye kuro sciatica no etimi bubu etimi ese okra na waka akonwam na okra mu no onam ye nusi wompo ena da asen na afi ye de wasi akonwamu tumirika ko 21st clinic na ye nhwe opa ye nkra bata ne doso me pa charge numbers no 0540 311311 0540 311311 baby a wo bia no ofre ne a ye be kire bia nkra bata ne bi ben wo se be ya wo nkotwa ekwantintin bia na bibia atumi aye fine e de ama Sompa 106.5 FM Accra ye say baby a wo ye dwumadi a wutie nyina bia na wo asem kan kakra opese osusu ho kire mpani eno ye number 1 afi opese wo bo odwatonde ho dawuro e wo adwumadi esuo eno ye number 2 afi bia ni a opese wo ye wo Sompa 106.5 FM Accra so bia no je numbers yi ha ho entra ka mu ma ye de numbers na ma je na frɛ na ni a opese wo te ni a opese wo ka bia no wo de one mpani enka eye 0531 886 216 0531 886 216 your client service number no bomode frɛ na opese obeya announcement opese obo jetonde ho dawuro opese o ye nkyiremu bi anase o gin ehwehwemu kakra bi nkyiremu bi a ohia bia no 0531 886 216 empani bejo so na bibia etumi aye fine pa aha na bre me yakwan na ye de Ghana Today no ye de wo asie na yes so this way happy belated birthday and confirma Rosemary Asare a belated happy birthday and confirma enra ena na ye wa woda no na nyankopon won hyira wo wonya wo kase wonti na nim kyerɛw baabi a wosusu so do begina ne nyina no wonfa wo nyina na wo mpa ya wabɔ ne kokoa mu nyina no so no wonfa ho muaye no emfa ensom wei efri yen ayenua Adwo Asare Esquire ena wode ma wo se wodo wa ne oni hode eka ho enti Rosemary Asare nyankopon won hyira pa sabre die ya kase ya ukopie mu sesi ya wo Brasport happening now Ghana Today happening now mini anomo a womo aye adwuma teacher for no aye adwuma wie 14 months na ye ntua omka no eno womo converge wo ho no a kama womo be demonstration chenchirenche pa se womo nso nya bieye they also deserve better enti 14 months salary no akamu no womo stress momfa mo ade ma won na demonstration we womo free Obrasport secretary ho no a womo call Ghana Education Service Ministry of Education womo call atokra so abampo so o America but wa na so wo maya womo call Ministry of Finance na ne kase no makwa akwie e wo Jubilee House enti na na point tekumu e de akire ne wa akire bia no ye de bema wo me de Obrempong na akwa mpoma wode mankoma cha me ne me
eni mu ho so otemi ankasa me maame Akosua ago Aboagye Akosua nhyira otenenka na wasa betena se na wo de Sompa Rhapsody e de ato aso. Be good and be good to Ghana. Good morning. Yes, can you hope you more? Joe's bread and pastries. Joe's bread and pastries. Yeah, no. Yeah, the Joe's hot kenke abba. Dokono papa no. Dokono papa no. Afei na wo bekojo. Akoto to eburo. Abetwa ho sente. Ababa ye dokona kwakoton. Wo bra Joe's hot kenke ewo ho. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. O say price no. Wo betu na wo kwa na wakwakoton. Eno anu se wonya woni ma na wo dia boss. Enti sabre die introducing Joe's hot kenke. Ye de eburo papa ehu cha ene ye dia ye. Baby aye no nso. Eya honidie nko a. Highly clean environment. Ene no achi no obo adie nsa no naturally nice and it tastes good. Enti ye comfort the amount say Joe's hot kenke. Mo amoto dokuno nyina. Ema mo ncha mo ho biem. Ema mo mre biem. Mo metum free ye nchen. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. Joe's Bakery, Dome, your commercial bank, Echihonwa, Tawopedu to now afraid 025-60-68832. And you say, dear, Joe's hot king benti, and one is a ubetuya, now would ya kwako si wo kona ho, now Joe's hot